Ove godine za Tuna Sushi Festival sam donijela svoje origami radove, isključivo gdje sam ja autor. Znači origami može biti interpret i može biti origami autor. Ja sam u slučaju i origami autor, a u slučaju recimo ako radim japanski origami onda sam interpret. Ovdje su slike koje se mogu raditi tehnikom origamija, Baltazar, neki su origami rađeni od jednog komada papira, a neki su modularni. Širim origami. Zašto? Zato što je origami danas svjetska pojava, inspirirana Japanom, ali ne onim Japanom koji smo mi navikli, ždralovi, 1000 ždralova ili recimo Sadako, nego tu su moderni origamisti, moderni inženjeri koji se bave origamijem. Prvi put radiš origami? Je. Koliko je zahtjevno? Nije baš nešto teško. Što radiš, znaš koji oblik će ispast na kraju? Papir. Ti kao dizajner, koliko je teško? Pa, kako što? Jel prvi put? Da. Jel zanimljivo? Pa je. Jel ti drago što si na ovoj radioni? Je. Prvi put radiš origami? Da. Koliko je zahtjevno? Pa nije baš. Nije baš. Jednostavno. Jel znaš što će ispast na kraju? Cvjetić.